Salibonani bathandekayo ngegama lomfeli wethu Jesu, amen. Sithanda ukulibingelela endaweni ezijiyeneyo elithethe amathuba enu ukuthi lizokuzwa uThixo kumbe lizwe uThixo ekhulumisana lani. Songani ubaba olomsa lothando olesisa lesineke angalibusisa alenzele kahle. Sithanda ukumbonga umlimi osigcine phakathi komumo ama cases eCovid-19 eqansa kangaka, kodwa umusa kaNkulunkulu usenele, usilondolozile, wasigcinela impilo, wasilondoloza singabaphilileyo. Songani ubaba angasenzela kahle, asenzele konke esingelamandla ukuthi sizenzele khona. Singena phakathi kwentshumayelo yethu engaphansi kwesihloko esithi sona a woman on lockdown. Umama owayephakathi kokuvalelwa. A woman on lockdown. Kasicimezeni isikhulekele. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, sithanda ukubonga ukusilondoloza lokusigcinela impilo. Silapha ukuletha isibongo ekhaya ezulwini. Usidlulise phakathi kwamagagasi amanengi ebudeni beviki. Abanye bebegulelwa wabelaphela abagulayo. Abanye bebengela kudla waprovide ukudla. Silapha ukucelelwa umusa ngegama lenkosi yethu Jesu. Nanso isinkwa sokuphila esiza kusidla. Sicela wehle mndimu uzokhuluma lathi. Abazakuzwa leli lizwi, inhliziyo zabo zidabukile libe yisithobo kibo. Abazakuzwa leli lizwi, imtshado ichitheka kayibotshwe ngegama lika Jesu. Abazakuzwa leli lizwi beyizigqili zesono bakhululwe emandleni kaSathane. Khuluma lathi sesilambela ukukuzwa ngoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, woman on lockdown. Hamba lami eBhayibhelini encwadini kaMakho chapter 5 evesini lingelika 25. Elami iBhayibheli lifunda kanje, lithi lona njalo owesifazana othile wayelomopho wegazi okweminyaka 12. iBhayibheli likhuluma indaba eyimfihlakalo kuMakho chapter 5 ivesi lingelika 25. uThixo uthi yena kwakulo wesifazana othile. Elesilungu iBhayibheli lithi there was a certain woman. Kasitshelwa ibizo lalumama. iBhayibheli kalisitsheli ngemuli yalumama, kalisitsheli ngembali yalumama. Abanye omama eBhayibhelini kuyakhulunywa ngabo. Kuthiwe kwakukhona uDibora umprofetikazi, kuthiwe kwakukhona uEsther, kuthiwe kwakukhona uMiriam udadewabo kaMose, kuthiwe kwakukhona uMary Magdalene, kuthiwe kwakukhona uElizabeth. Kodwa nxa sokusiza kulumama bathandekayo kasitshelwa ngembali yakhe. Umama lo wayengelambali kusociety. She was just but a nobody. Wayengumuntu ongasomuntu walutho. Nxa iBhayibheli likhuluma ngaye lithi kwakukhona owesifazana othile. Kulabantu bathandekayo emhlabeni esiphila phakathi kwawo abangalamabizo, abangeladumo, okuphonga ukuthi ngumuntu nje othile. Bathandekayo kulabantu abanengi ekuphileni who are just but nobodies. Abantu bangikhona kabalazikhundla, abantu bangikhona kabalamali, abantu bangikhona kabafundanga. Nxa kubalwa abantu kwesinye isikhathi kababalwa. Phela emulini yangakini ungakwanisa ukuba ngunobhodi. Nxa uvela ungelalutho
kwesinye isikhathi nxa kubizwa imhlangano kawubizwa, you are just part and nobody. Kwesinye isikhathi lanxa kulotsholiswa kumbe sokufiwe uyatshelwa ukuthi sesiyangcwabelwa gwelo, kumbe uyatshelwa ukuthi umntakazi bani dala samlobolisa ngoba kawulalutho. You are just part and nobody. Hayi kalingizwa abathandekayo, phela emhlabeni esiphila phakathi kwawo kwesinye isikhathi nxa ungelamali you are just part and nobody. Nxa kucontributwa wena vele kawutshelwa ngoba kakulalutho osalufaka losalisacrifice. You are just part and nobody. Hayi kalingizwa abathandekayo, kulabantu empilweni abangasinto yalutho lasechechi lapho khonza khona, lanxa kukhethwa izisebenzi ziyakhethwa elakibizo likhohlakale ngoba you are just part and nobody. Hayi kalingizwa abathandekayo, kwesinye isikhathi lanxa kukhethwa abantu abaqakathekileyo abangena kwamanye ama-committees, wena elakibizo kalibuyi engqondweni yabantu ngoba you are just part and nobody. iBhayibhili lithi umama lowo wayengunobhodi, kodwa ababemazi ngakho babemazi ngohlupho lwakhe. Ibizo lakhe kasitshelwa ngalo, kodwa esitshelwa ngakho luhlupho olwalulo mama lowo. Hayi kalingizwa abathandekayo, kulabanye abantu abalezinhlupho ezigijima phambi kwamabizo abo, bayaziwa ngezinhlupho zabo ukwedlula amabizo abo. Kulabanye abantu othi ungabuza ngabo ukuthi uzibani uyamazi, bathi uthi uphi lwana okufelwa ngabantwana, kumbe lwana umfelokazi okufelwa indoda, waziwa ngohlupho lwakho. Ubuze uzibani liyamazi, kanti awumazi umazibani umama lwana ohleze ecela, waziwa ngohlupho lwakho. Kangilwazi uhlupho waziwa ngalo nxa udescribe uthi ubani umama lwana wesigqoko esibomvu, waziwa ngohlupho lwakho. Hayi kalingizwa abathandekayo, uphi umama uzothwalwana olabantwana abazalele ekhaya abangendiyo, waziwa ngohlupho lwakho. Angikwazi ukuthi lapho ohlala khona, kangikwazi esigabeni okhona ukuthi abantu bakwazi ngani, abanye baziwa ngezono zabo. Uyabuza uthi ubani, ngithi lwana unkazana ohleze hamba nqunu ogqoka izigqoko eziqalisela lapho ezicina khona, waziwa funa ngesono sakho. Uthi uphi, uthi umfana lwana omithisa phika izisu, angikwazi ukuthi waziwa ngani. Ukufuna uwaziwa ngohlupho lwakho. Uthi uphi, uthi lwana ohleze ngene ephume ejele, angikwazi ukuthi abantu bakwazi ngani, echechi waziwa ngani, emsebenzini waziwa ngani, esikolo waziwa ngani, lapho utshona khona omakhelwane bakwazi ngani. Bathandekayo, abanye abantu baziwa ngokulwa. Uphi umama lwana othanda ukulwa, uphi lwana ugogola enhlamba. Angikwazi wena okwazi oyaziwa ngakho echechi sebeze bekwazi ukuthi uthi ubaba lwana othe ngaphakamisa isandla uyadunga ibandla. Angikwazi abakwazi ngakho engcela ku-church board kuma-meetings, uwaziwa ngokuhlupha lokukhathaza izinto zime nsi, ubambe izinto zingahambi. Angikwazi owaziwa ngakho, kodwa lumama owayelohlupho olwe-12 years wayesaziwa abathandekayo ngohlupho lwakhe olokopha igazi. Umama lo iproblem yakhe abantu babemazi ngayo ukwedlula ibizo lakhe. iBhayibhili lami lithi umama lowo
wayele issue, umama lo wayelo hlupho, okwenza kube luhlupho yikuthi umkhuhlane kamama lo wawusu abnormal. Bathandekayo, kunormal ukuthi umama angene emkhutsheni okwamalanga amabili, okwamalanga amathathu, okwamalanga amahlanu, okweviki, kodwa lokhu okwasokwehlela umama lo wasoku abnormal. Umama lo wayesegulile, esopha igazi, hayikhona 5 days, hayikhona insuku eziyisikhombisa, kodwa umama lo wayeseleminyaka eli12 elohlupho olwalumthwalise nzima, kanye lwazi olwakuhlupho uthi solukuthethe iminyaka emingaki, kodwa ngikwaziyo ukuthi ule problem yeminyaka, kanye kwazi bathandekayo ukuthi umkhuhlane wetshukela lawo suleminyaka emingaki lawo, kanye kwazi ukuthi asima suleminyaka emingaki layo, kanye kwazi ukuthi umkhuhlane wamathambo suleminyaka emingaki layo, kanye kwazi ukuthi suleminyaka emingaki ungulova, kanye kwazi ukuthi suleminyaka emingaki ungathathanga, kanye kwazi ukuthi suleminyaka emingaki unohlupho lwakho, kodwa lukamama lo lwasolumthathela iminyaka eli12 ephakathi kohlupho. Ngesiko langomkhuba wabaJuda kuTestament elidala, umuntu wayesithi angaba semkhutsheni wayengavunyelwa ukuya echurch, wayehlala ngikhaya, abe lockdown ngikhaya, ukuthi umama lo wayesehlezi engasaya enkonzweni for 12 years, ehlezi ngikhaya, woman on lockdown. Ngumama bathandekayo wayesengasakwazi ukuyahlanganela labanye okwaminyaka eli12. Ngumama wayesengumhedeni, ngumama wayengasakhonzi okweminyaka eli12. Iproblem yakhe yayisimdistansela abazalwane, iproblem yakhe yayisimdistansela bandla bathandekayo, kanye yazi eyakwiproblem ukuthi kususe kangakanani duze noThixo. Umama lo eyakwiproblem yayisimsusile duze nesiphambano okwe-12 years. Umama engumhedeni okwe-12 years, umama engakhonzi. Hayi bathandekayo, kanye kwazi osokukususile duze loJesu wawukhonza, kodwa ule problem, ule issue ekwenza ungasabuye echurch, funa ngabazalwane abakukhuluma kubi, kukwenza uthi ukuhlala kungcono. Kulabanye abantu ababekhonza umlimo baluswela uthando echurch, wagulelwa, abantu kababuyanga, wafelwa kababuyanga, wahlala phansi wathi nxa ichurch njalo mina sengithi izinto zangikhona, kanye lwazi uhlupho lalo olungabe lukususile duze noThixo. Engcenye uke waba lohlupho lokuthi wakhutshwa kuli church, wasuka wangena kweyinye, wakhutshwa kuliyana, wangena kuliyana, waqina usithi izwi zwekunamatha okukhonza lokhu kakubhadali, wayazihlalela phansi, kanye lwazi olwakuhlupho bathandekayo. Engcenye wanyeywa, abantu bakhuluma amanga ngawe, wafika endlebeni zakho wathi church mina sengikhalala, angisaye echurch, sengingena ku lockdown, angisalandaba lokukhonza. Uhlezi ulalela intshumayelo ku radio, uhlezi ulalela intshumayelo efonini, uhlezi ulalela intshumayelo ku YouTube bathandekayo, kodwa leminyaka wasuka
duze lesiphambano engcenye kulabanye abantu obathembile engcenye kulabanye abantu okhangelele kibo ukuthi babe izibonelo zokukholwa abakuwisayo kukholweni wawucabanga ukuthi laba yibo abazantshengisa indlela kodwa phambili wasubona ukuthi abantu laba kabaphili impilo esobala wathi nxa ichurch njalo ngcono ngihlale phansi kodwa ngilapha bathandekayo ukukutshela ukuthi umlimo uloke khona lanxa uku-lockdown kulabanye abantu la abadisappointwa ngabathungameli wakhalala ichurch wasihlalela wadecide ukungena ku-lockdown kwathi okukhonza lokhu kangisala ndaba lakho okukhonza lokhu kangisakufuni bathandekayo engcenye wenda kubi wathathwa ngumuntu ongakuvumeliyo ukuya echechi so decide ukuthi kulokuthi ngibe mphikisana lomkami ngangcono ngihlale phansi ngilandele khonokho okwamandlozi ngingathini yime ngendlela khona ngangcono ngihlale phansi ngibe mpheka utshwala bathandekayo wawukhonza kodwa kulezinto esezikufake ku-lockdown kawuselandaba lezinto zokukholwa bathandekayo hayi kalingizwa bathandekayo kangikwazi akukwenze wahlala phansi engcenye lapho khonza khona waphambanisa ibandla lahlala phansi lakukhiphe engwalweni zebandla mhlawumbe wasentshwa mhlawumbe wadisfellowshipwa wathi nxa ichurch njalo ngangcono ngihlale phansi nxa ichurch njalo ngangcono ngikhalale engcenye bathandekayo lapho khonza khona babe kuncindezela belincindezela kubhalwa incwadi linxuswe njengegroup kuthiwe lingayindawo ubhalwa incwadi linxuswe njengabatshumayeli kuthiwe lingayindawo lathi nxa kunjalo ngangcono sihlale phansi kangisazi isizathu bathandekayo esikwenza ube ku-lockdown kodwa esasenza umama lowo abe ku-lockdown ikuthi issue yakhe yayimvalela ukuyahlanganyela kangiyazi i-issue ekuvalela ukuyahlanganyela labazalwa engikwaziyo yikuthi you are on lockdown umama lowo bathandekayo nxa wayelendoda indoda leyimbona ngani yayisiyabaleka ndoda bani yayingamelela umama osemkhutsheni for 12 years nxa indoda yayikhona yayisiyabuthezayo yahamba ngoba kwakungasela mfazi endlini 12 years engahlanganile omama angikwazi bathandekayo kulezinye inhlupho esibelazo emtshadweni wethu esisehlukanise labomkethu abanye balapha bathandekayo ngama married single parents bachadile bendile kodwa irandi le-US dollar lepula lepawundi yikho sebetshade labo omkabo dala bahamba inhlupho zalumhlaba zabehlukanisa lamadoda indoda ise-South Africa umfazi usecholocho indoda ise-Botswana umfazi ukobulawayo indoda ise-UK umfazi usengwanke kulezi nhlupho bathandekayo esilazo esezisehlukanise njengesimuli Hangilwazi uhlupho olusemulini yakho engcenye ikungathembeki emtshadweni sudiniwe ukubamba ama WhatsApp efonini yomkakho you have decided to separate abake baseparatile kodwa bengaphumanga endlini bahlala ndawonye
umama lo baba kabasakhulumisana bahlala ndawonye umama lo baba kodwa balala beflathelene baphila ngama sanctions. Bathandekayo, angikwazi ukukuseparate emulini yakho, kanywazi ama challenges enganye sudiniwe ngokuba ukusizwa kuthiwa ubaba selomnye umntwana ngale, ubaba selomnye umntwana ngale, usudiniwe sokuze kwenza umthetho uxege. You have been separated. Henxa sudiniwe sukhathele ngokuchaywa, ayisimvimvinya olaso. Bathandekayo, ulohlupho osolukwehlukanisile ngemuli yakho, kanyikwazi osokukwehlukanisile. Abanye balaba lalela intshumayelo, balabantwana abasupportwa yi-maintenance. Amadoda yehluleka ukuthi agcinise imuli waso wathi kuye khothi kungcono, uhlezi labantwana sebephila ngemali ye-maintenance eqongolelwa engathengi lutho. You have an issue, ulohlupho, angikwazi uhlupho lwakho ukuthi solukuthethe iminyaka emingaki. Kodwa umama lo, I can imagine 12 years esehlala engela baba. Nxa wayelabantwana, abantwana basebediniwe ikwatsha impahla ezilegazi. 12 years bethwele nzima. Nxa abantwana bangikhona base babaleka. Ngikhuluma labazali abalabantwana ababazeleyo, abanye abantwana bethu sebachiya ichechi esibakhulisele enkonzweni, bebehamba ku-Sabbath school, bebehamba ku-Sunday school, bathe sebekhulile abantwana bethu. Abanye sebeyizidakwa zokuqina, abanye sebalandela amanye ama-church. Angilwazi olwakhuhlupho oluphakathi kwabantu bakho. Abanye balabantwana abalwayo abangazwananiyo betshiyelana ibele, kabakhulumisani bayazondana bayingwe lentsha. Kangilwazi uhlupho olusemulini yakho. Suzamile ukukhuza okungabantwana akufuna ukugqoka uhamba nqunu. Abanye ngabakhalana isikolo, abanye ngabenza abakwenzayo. Uhlupho olwalulo mama lo lwasolumthathele iminyaka eminingi. Elami iBhayibhili nxa likhuluma ngomama lo lithi lona eVesini yeka 26 wayehluphekile kakhulu kubelaphi abanengi, echithile konke ayelakho kodwa engasizakalanga. Kodwa kwakulokhe kumqinela, wayezamile amadokotela. Nxa kwakulamadokotela umama lo aleso sikhathi wabhoda anatha amaphilisi nxa ekhona, ahlaba amanjekiseni kayelatshwanga. Nxa kwakulezinyanga wayegalayelwe kule inyanga ebonayo ngale, agijima ephuya impanda qhanqathe, kodwa kungatshintshi. Kodwa kule inyanga kwelapha ngale ayedinga azame, kodwa kayelaphekanga. Nxa kwakulabaprofethi baleso sikhathi wababhoda, kodwa kayelaphekanga. Kuthiwa kwakulokhe kuqina ngamandla. Elami iBhayibhili lithi umama wayesechithe konke ayelakho. Nxa wayelemali ayibhenkile yayingasekho, nxa bathandekayo wayelenkomo wayesethengise zaphela, nxa wayelembuzi zaze zathengiswa zaphela, nxa wayeleproperty yathengiswa, wathengiswa kwaze kwathengiswa lemganu. Bathandekayo, uhlupho lukamama lo lwamtshiye ngelalutho. Kulezinye inhlupho esilazo ezisitshiye singelalutho. Abanye imali seziphelele emadokoteleni, abanye imali seziphelele kubhadelana amacala, abanye imali seziphelele emaloyeni,
abanye imali seziphelele bathandekayo endaweni eziningi kasisela lutho sigalula phakathi kwezikwelete abanengi kasisela lutho kodwa elami iBhayibhili lithi umama lo wezwa ngoJesu haleluya iBhayibhili lithi esezwile ngoJesu kanye kwaziwa ngumama lo ngoJesu engxenye wezwa ukuthi kule ndoda edlule emalibeni yakhulula igiyoni emadimonini engxenye wezwa ukuthi kule ndoda efida abantu abangu-5,000 engxenye wezwa ukuthi kule ndoda elapha abantu abalamalepheru engxenye wezwa ukuthi kule ndoda evusa uLazaro kodwa esezwile ngoJesu elami iBhayibhili lithi umama lo kazange ahlale phansi nxa esezwile ngoJesu hayi bathandekayo uJesu nxa edlula umama lo uthi pass me not o gentle savior ungangidluli msindisi nxa usindisa abanengi ngicela ungiswe la umama lo wasukuma esezwile ngoJesu ngiyakholwa ukuthi umama lo njengoba wayesopha igazi okweminyaka engu-12 wayengasela amandla ngoba umuntu olahlekelwa ligazi uyaphela amandla ngiyakukholwa ukuthi futhi wayesecakile ngiyakukholwa lokuthi njengoba wayesechithe konke wayengasela lesepa yokuwatsha umama lo ecakile njalo enuke njalo engasakwanisi ukuhamba njalo uyatotoba ngoba esezwile ngoJesu uthi kangilandaba ukuthi abantu basathi ngiyanuka kangilandaba ukuthi abantu basakhuluma ngami engilendaba laye ngulowo odlulayo hayi kalingizwa abathandekayo ekuseni ngidinga abantu abathi kangilandaba ukuthi abantu bazakuthini ngami kangilandaba ngilezona engazenzayo ezinukayo zaziwa ngabantu ngaphuma ku newspaper ngilezona engazenzwayo ngabotshwa umphakathi ukhangele ngilezona engazenzayo ngamitha abazali banxotsha ngikhaya ngilezona engazenzayo ngabanjwa lendoda yomuntu ngilezona engazenzayo ngike ngabhoda lezinyanga kodwa lendaba laye ngulowo odlulayo elami iBhayibhili lithi umama lo nxa esebona uJesu edlula kuthiwa wasuka wahamba waya lapho uJesu adlula khona babebanengi abantu ababehanqa uJesu umama lo uthi kangilandaba ukuthi uJesu kangibambanga kangilandaba lokuthi kangibeka ngizandla ekhanda engilendaba lakho ukuthi mina ngifuna kuphela ukuthi ngithinte ingubo yakhe elami iBhayibhili lithi umama welula isandla phakathi kwexuku wabamba abathandekayo umphetho wengubo kaJesu elami iBhayibhili lithi lona immediately nxa umama esanda kubamba umphetho wengubo kaJesu umthombo wegazi weminyaka watsha abathandekayo hayi kalingizwa abathandekayo ungabamba uJesu you will never be the same again olwakuhlupho kanye lwazi kodwa ngimaziyo ngodlulayo ulalele ku radio uJesu uyadlula ulalele ku WhatsApp uJesu uyadlula ulalele ku YouTube uJesu uyadlula ubunye kuphakamise ine yakho inhliziyo uthi ungangidluli msindisi nxa usindisa abanengi ngicela ungizwe lami elami iBhayibhili lithi umthombo wawugobhoza kweminyaka wohlupho watsha ulomthombo weminyaka ogobhozayo ulabantwana abangendiyo ulenhlupho ezigobhozayo ulomthombo weminyaka ogobhozayo udinga umsebenzi kawutholi wazama ukuthengisa amatamatisi kwala wazama amabhele kwala wazama ukufuya kwala
na ubungeke uthinte yini umphetho wengubo kaJesu uJesu uyadlula ulohlupho lweminyaka uzamile ukuthi utshwala kwakwedlula wazama ukwekela imbanje kwala wazama ukwethembeka emthathweni kwala imizwa yakwedlula kodwa uJesu uyadlula ungathinta uJesu imthombo wominyaka iyatha ngegama likaJesu bathandekayo nxa uJesu ebanjwa ngumama lo kuthiwa wama wathi yena somebody touched me kulomuntu ombambileyo bathandekayo umama lo engakabamba uJesu she was a nobody but uthe sebamba uJesu uJesu uthi somebody touched me ungabe ungasimuntu ebantwini ungabe ungafundanga ungabe ungelamali ungabe ungendanga ungabe ungumfelokazi ungabe uyisingli parent ungabe uyintandane bengabe abantu bekweyisa ungabamba uJesu uyakutshintsha from a nobody to a somebody bathandekayo ungabamba uJesu isidakwa uyaguquka bathandekayo ungabamba uJesu isifebe uyaguquka bathandekayo ungabamba uJesu ngumthakathi yalahliheza bathandekayo ungabamba uJesu you will never be the same again uJesu uthi ngizwa amandla ephuma bathandekayo amandla kaJesu elaphayo alokhe kuJesu amandla kaJesu asilisayo alekho kuJesu amandla kaJesu aphinzalo alokhe kuJesu udinga amaKristu abazamthinta abafundi bayakhala bathi Jesu indaba usithi kulomuntu okuthintileyo kade thina sihamba lawe kade sikugudla okweminyaka hayi Jesu bayakugudla abantu banengi indaba usithi kulomuntu okuthintileyo abafundi bakaJesu oPeter babehamba noJesu bemgudla kodwa amandla akhe kazangaphume bagudla uJesu oPeter basala belamawala bagudla uJesu oJohane laboJakobe basala bengama sons of thunder bagudla uJesu oJudas basala bengamasela bagudla uJesu oThomas basala lokho bethandabuza kulabanye abantu abakhonzayo okweminyaka abangazake babamba uJesu abamgudlayo emhlanganweni yechurch kawekela ukuhamba ulesikhundla echurch suzibhodile izikhundla zonke echurch kuma committee uyangena kuma council uyangena kuma effort uyahamba kuma meeting uyahamba kuma retreat uyahamba kodwa uzakubamba uJesu uyamgudla uyachumayela uyahlabelela uyalithungamela ibandla kodwa uzakumthinta uJesu ulokhu abantwana abangalaleliyo ulokhe ulezona eziphila kuwe ulokhu lamaguwa ulokhu lenzondo ulokhu lomoya omubi ulokhu ungathetheleli hayi ngiyakhuleka bathandekayo ubungeke yini namhlanje lawe uthinte uJesu azwe amandla akhululayo esuka kuye ingoma yesabatheni ithi uyafisa ukudelula kana akhona amandla egazini uyafisa ukuthi impilo endala akhona amandla egazini bathandekayo you have been ku lockdown yesono okweminyaka eminingi you have been ku lockdown yenhlupho okweminyaka eminingi njengomama lo namhlanje uJesu uyadlula uJesu uyadlula ubungeke yini welula inhliziyo yakho egcwele ukukholwa welula inhliziyo yakho egcwele ukuzisola welula inhliziyo yakho efuna ukuphenduka welula inhliziyo yakho efuna ukuphila impilo elomahluko uthinte umphetho wengubo kaJesu ifuna ukuthandaza labantu ekseni abantu imfundisi Sibanda impilo ade siphila kasisayifuni mfundisi izolo yethu kasisayifuni intshumayelo naleyi ikhulumele inhlupho zami engilazo emzini wami inhlupho engilazo kubantu abami inhlupho engilazo lapho engikhonza khona namhlanje ngiyafuna ukuthinta umphetho wengubo kaJesu kade ngikhonza echurch bengihamba echurch bengingalofi bemphatheke enkonzweni kodwa bentshona ngigudla ngingaza
ake ngimthinta uJesu, ngicela amandla okuthinta uJesu, ngicela amandla okubamba uJesu. Bathandekayo, inkosi libusise nxa siqalisa uhambo lokuthinta umphetho wengubo kaJesu. May the good Lord ubaba ohlala ekhaya ezulwini alibusise nxa siphuma ku lockdown yesono siqalisa uhambo loJesu. Inkosi ithela umusa ezimpilweni zethu, impilo ade siziphila izolo, sizekele sibambe umphetho wengubo kaJesu. uJesu uthi yena ku 1 John 1 verse 9 uba sivuma ezethu izono uthembekile futhi ulungile ukusihlambulula kukho konke ukungalungi kwethu.